아주 이tumda press conference hodakli itumwe 2026 rilingani hiwi maramni kdewa yaripingni highlight sajada kogosane aju gumwi 2026 rilingani wi theme hi cultural renaissance kjine hiwi hili itum mapung phamaida organize sabai khwaida itum LOC local organizing committee form side le hi ina convener sadale kala hiwa jingili shunawlong TKS merang lalong tangkul awalong zang kala isi lombang chame mati lang mai te isi tangula kalong phungbu mati jangda sida form side klini jena ajukum itumwi tata for the first time really itumwi lungai ni li kula mai lagina itumi Nagaland wi Chief Minister Dr. Nifirio and Chief Kesara itumwi guest of honor hi ino Lucy Diko itumwi Deputy Chief Minister Manipur and itumwi guest of honor Sadong Zangra itumwi main celebrants tang lele kala honored celebrants talale the hiping hi main celebrants being Tingalung Kamai Honorable Chairman HSC and MLA 4554 Mumbai SDSC kala kakane principal celebrant na Inno Angbo Nyumai Honorable MLA 52 Tamai SDSC and President Naga People's Front Manipur State Unit with May katay bing itu Naga MLA katongaba honored celebrant sa da rangarum ra kena hili ajukum hi ukruli sagi jaw da ajontang ko lamhai lagaina itumi history is really itumi Nagaland songin na tribe ak ungrum itele yimkyung tribe council basi asi ungra asi hi 80 to 100 capacity ungra da le tekline program le sangai de le la asi president ni greetings le sangai babam de le jena hiwi itumwi ayer songin la mi ungra sa de le ogo da ta itumi public ping ni le koi sangai de le 13th thor song hi tang tong na than laga social work itumi cleanliness drive that dikawai ji bahi tari koi sangai de le Sunday ji mixo date 15 ni Sunday ji mixong da ogo da ajugumma morning service fellowship khangoruma morning service later hi pung sini la habok la pung chikoi na tangra jena hili ka tong lila no thor song hi ranglum mi khawai gi la hangai de le itum officially ba church sini ji shatli ba hi khongnai wi church ping li ba lai ga mi wai re kha yoro ka tong lila tada fellowship ranglum mi khawai gi ba ji re koi sangai ye ka khane ga thumali itumwi traffic hi date 14 aina 15 hili songwa longli makham sak mare tauna longli chili kari swai ga hai binano jibi ji khuti miao lo ji ba hi koi sangai de le kala sim song lem le sala sim ga yang jili songwa longli makham mi lo ji ba ji koi sangai de le ka phangali lengai ni hi mapung phamai da memorable sala ka hai ngasa khawai ka tong na saya ka sai nang so da ka dom mi lo ji hangai kala ka tong na hi thangon ba ka ta ko no thai la ga service kala program di rangum di salo ji ba ji hangai de le ajui li 14 ngaya song hi introductory session le ra je na introductory session hi li itumi kigla ku phai la ga ji thangwan ni itum aroi itumi host night de le hi li itumi tang ku lui band Erwin and Zangla Kahai, Ben Kini can take side the artist Kujung can take side the G interesting Salaka Haya program Sare Azui itumi Lungai Chief Host he itumi Yasikabaya Honorable MLA Kala former minister Ino Kishim version the Samira Leisia Iram now paying Nagawi a Mansakla Haya Ranami High itumi Panit Nagawi's Sacred Seed Sowing Festival Hili Itu Manipuri Lady Laya Nagawi a tribes being the Chunga Rangrum Gidile Aruri Horsakai Materang Kaitumna Paning Laga meeting Kanilanga Rangrum Rurgachi Kachan Lady Galakam Taya being Kochunka Rangrum Rurgachi Hadale Kongnai Wenala Nagawing Sunau being Galayurzat
kang dai wen la chung kha rang rum re ge chi I thum pau sa de le I thum mi khamata ya phani thi I thum rawi so khami ka changkhat khuing rum khwai sa se chi wangai na le she iram nau ping apam kang teng te li le de khle ko tong khala phani thi li rang rum selo I thum rim phang rum se kala rawi so khami I thum khuing rum la ga achgum wi hai thai hewun ko chunga samung khawai kali thumi khring khara khila rim phamai da yang ga sada le shi mono da ko ga sada chingri an okthi khwai sa se gi chi hila yari psychorally hang spun ngai ari isi southern nagalim ni le dak le mang maning na ithum apam no ding de na ka naw le dak le ping wen hung jang hi ji thada significance ha khane ji re ya la ithum na ka tong amang water sala la thum hung gi ji ring ka ka la hi ka tha we na ithum ning ga chang ithum na khok khok sa ji kai ka phi ka apong ka ka le ji ba ji ithum ho sa da la ithum ji thada kan ji han hit ka sang ne jena khwang ne ithum da ya ri participate sang sang ngai hau je kha ba ari hang gai thada ithum mi sak mai thing gi ji khang ba pat sak hi ba ari wi ringai ni hi ne hi athau ya man sak mang maning la ithum thimbun ri wa li jam la ko ok thi yura ka sau da hi ya man sak mang maning la ka ithum khang rong ji ji ya khang rong ji ngarum da sak khang rong ji apong khang be ma le ne je ne hi ba na ga tong na shu khiran ne je na atu tang ku ukru het ko da lin myon ji ji tang ku na ho sa da le hi li iram naw tong na shu khiran ne ji ba ji iba hang nai je na sa pa ya ka ba hi li le da le ya bang ga ding de da le da le tang ku na bin le tong na shu khi mi si je ta ra naw sna bin ga hi mi ka sak ma thai sa la pai chiu wang na a cha ba naw sna bin ni la ka lam da ra le lai tam na tam da le bin ne I thum yang yong khar jan ji hi tha in how pok ne hi tha da ordinary phanit maning ne ka I thum identity with phanit a khan ne chiu wang na hi rang sa ngai se re ri ngai ni ka tha da myon lak la ka le hi mi kham tha ni significant ji la ra thai kuin sa ngai ajukum hi thada kate we ne kate o khang te gi hi Nagaland Chief Minister mang maning la MLA kala issue General Secretary NBF Central we ajumi makki kon ala ungra ali exotic ni sangai dele ji mang maning la ithumwi Nagaland Tribal Host Coordinating Committee we convener inno theja we hino ala greetings we wang ali sangai ta klina alungra dele tes dawgda ithumwi Manipur Southern Naga we pandit ni tresa salala aju ri thumi Central Nagaland songai na participate tung sagi da khliba hi ithum politician mang maning la ka thana mang ni ka tribe ko dei bi la unjangi ji ada yu the ko li hi aju li de wa hi dei da le da hangai ka le significant sala ka ya ithumi khok ka sawa ya long le jang significant sala ka ya khane de ngai